Madala kwa maso banali mmoja mimi huyo madala sasa kumtani kule mwanzo wewe mfamili zina kindani Alfred okay jamaa abene sina mvile abene aliba okay tieni amedina wankati tieni tose mena jira zio tieni ndika sie mkuwaje asante usiroza ndibe muna bora mabole mabole la jani bene Elia muna bole la jani bene banali school driver ndije ka bagaba munafika hapo ntayanji bene uli muyambe kubola ababa ntayi yene banalibe yani banalibe wochia mutamaliza kubola Ndio mnabwera kauza. Ndio tinabwera sio kwa pesa bure. Okay. Ndio ni mukadroze bema umana nawo. Aba mamaliza kubola munabira kwa beka wakati sobole. Odi amasogolera gurumene naenda. Madala we? Bwana Santos. Davila. Bila mbele muna bola. Muna bila nina bola. Bola muna ndindani. Ino ndinda. Kidani. Kama bola bola. Mabole peso. Mabole la jadi bene. Elia muna bole la jadi. Kana zizuri zidazeli muna tika po jadi bene uli miyambi kubola. Katika timu yangu. Madala inani sawe ya jadi muna bwela. Kabwela na. Muna bwela taji kuna madala. Isi mvega ase aguda na bwela taji. Ari muna bwela utaji ba. Inani taji madala. Past 9. Kitafika pene pa. Talongo sola bitu unalibego. Kama ndio kubola leo awandini. Muna ufuti ndani. Jamaa okay. Kuna bila futi zingati. Na bila futi mosi. Ana jamaa futi. Uri Santos. Tezangu. Okay. Ndio funano. Kulike basi wewe. Mugado uze kuri shigwa kadimu. Unaikira ba. Ndio amena kadi forogoze za kadimu ndani. Ndi Muna vajodia? Panja we? Zimeinga jana. Muli panja. Jawa. Muna vajoti? Ndiye tunadhani ndio wanasema ule bwana anaweza kwa nini ule bwana ndio basi ndio. Tuna kwa pesa na kutumia. Wanapita mtaji. Hata bwana ndio ndio kuja. Ujene ana mtaka nikesha mimi nali momo ndikena kama ndana mbera muno ngara ndikata na komara okay chimene chero timafadiziwe madala muzanga nawo chimene mafadiziwe kwambiri kufadiziwe izinto ziwiri one cholinga chimene munabwerera ku finali jana cholinga chimene munabwerera ku jana chani Simna bwele kifiki na yaki. Nanga nifari muna bwele ndifuti. Santos. Yes. Ujini. Okay. Rafiki. Muna bwele ndifuti. Okay, alright. Chifaja.
Yeah. Okay. I'll sort that out. Ndali kifungwa. Chomba tofauti zile cholinga chimwe ngabwera. No, sitanena. Cholinga jona bwera kunabwera zada. Tampla nofika. Santos. Cholinga jana kunana jana. Okay, kunoko munakuzwa bwanji. Mwadusanjira nyumba za mbili. Kuli nyumba huko nyumba. Munazwa bwanji kunoko. Mukuzobeza kwa. Taforo kuza mwinu. Mwankule maovega mvese sasa. Mutamena bwera kuno ndindani. Kuno uri muguziwe munaguzwa bwaji. Ana kontrola ndinda. Londa ama kakuti. Taforo kuza mwinu. Ino msalini kuta. Fuwe no muna sana na kita ndani ndonda. Fulani kaona kwawe. Ndipo awa muna dawo bwera. Bwera yani ndikule ndonda hivi. Si amadi. Ukunika ni chifua cha nini na chifua. Ukunika chifua cha nini mukani. Tayakulani. Kusema kuti ndani akusonyeza chimedu fariziwe mwavesa madala fariziwe kunoko munakudziwa bwanji andi munabwera bwanji pati nyumba za mbili aliyesa afuna kudziwa kunanda kuti kodi ino kunoko ana kubweresa ni kunoko ndinda gadi wako ino mazoni gadi amafika Anabisa Paulo okay, mnamukubira bwanji ndigadi wako. Okay, meeting ya kubwera kuzaba kuno magambirana kuti. Kulimba kwa ndani. Kwa. Asantos. Meeting ya kubwera kuno. Bwana ndineni nchulungamo. Yes. Said? Akaidi hawa. Ama nikumba chifukwa kuni ndine informa digirani. Unyankule tu. Unyankule nchulungamo digirani. Inu yotu tavesera ngai. Agent. Asantos. Mwatuuza kunena kuti munabwera kuno ndi magia namene munabora. Siyocho. Namene munabora. Ndede tikambeni za informazo siti kugamba pano. Munabwera kuno kuzagwira chito. Digirani bwana atu. Londa watsamula kisi londa kuda kapena business abwera ndi londa malonda konkuno madala awa kochira chili chonse iye akuzuwa bwinobwino koma kuti akufuna pa cholinga chawo ine nditani andipachike koma malonda zinoyo popani malonda osamagira nchidi kuno kumwaitane abwere apa akavangu andisonya ne pompa nusu mwaitani malonda onse awira nakugwira nchidi kuno teka londa alundi anthu chifuka iya usanga kuti mulonda ndani akuzuwa china chili chonse zonse zinapange zongo bisa kuti auna mamene Uko china chonse zinapange wakuzua chabwino madala volondacho walikuti madala timu yomwe nabwera nayo kuno nditi ndimene Elia apo munabola ndi ndani chagwine makulu futi ananyamula ndi ndani futi ananyamula ndi ndani awanatenga okay Rafiki futi ananyamula ndani ine uyanke fuso tinala anthu awiri futi ananyamula ndani tinala anthu awiri si yaka fuso futi ananyamula ndi ndani ninanyamula futi unanyamula futi chabwino mwana awiri otalika amanena iwo akuziwa kuza makamba iwo ife tikamafuna kufika amatithamangisa madala tufuna tithandize tiziwe kuti munapeza kwa bwana
Mungu tupachika basi. Tupachika basi. Tufuna kuti kumoko. Unaziwa kubali. Wobo sabanga zimene zipachika muntu. Ndara kuziwa chini chonse. Muli banja. Munamva zokina munamva jani. Ta foto kwa sababu leo ndili banja. Tili banja baba. Nango zote po. Munamva jani ya? Banja bwe. Tumeyinga jani. Chinga tufike. Muli banja. Tili banja ndawa. Munamva joti? Ndiye tina dani ndawa na kusema bwana nato baba ya bwana bwana si ndiye. Ndiye tena akandipesa na kuti wanapita mtao anabona hata bwana mtao ndio kunyo kuja nikesa mimi na momo ndikena kama tano na bwera kunoso uzara kuzatanga ni kumana